don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. To all my fans on TV, it's the Petro Premiership, Orlando Pirates 3, Colorado 0. I'm joined by the best chairman in the world. Sithibo kunjani bhuti wami? I'm Nandi chairman. Emnanda uchairman. We remain humble. We remain humble Sithibos. Remember masihlangane emabhida last week Saturday. Sharp chair. Ceda ukwenzeka inkinga. Yes. Ngakutshela ngathi will remain humble. Usho kanjalo chair. Yeah, ngakutshela ngathi thina siphela imoya. Yes. Le team sizoyilandela Sithibo team yethu. Injani? Yeah, yazi Sithibo namhlanje ngibhlungu ukudlula ngalendlela ebengibhlungu ngaye eThekwini. Why chair? Kunezinto engifuna ukukutshela zona. Khuluma nami. Number 1 mfethu namhlanje esigodini ngihlala ngithi kuse University of Institution. Edisk. Yedisk. Ela sifundisa khona idisk bengukutshela ngithi bawungene la ngeke uphume Sithibo. Injalo che. Uzophuma ngembobo yenaliti. Number 1 today mix motion out yami. Indaba ka Rivero. uRivero out yami mawungafave Pirate angeke umazi ukuthi uyenzeleni Pirate. uRivero mfethu ukufika kwakhe afika la eMzansi wasithola sile ezansi. Ngesizini yokuqala wasithatha wasigaya number 2. Wasinika amakhapha awu2 domestic out yami. Elinye ikhapha ulidefende kayi3 elinye walidefenda kayi2. uRivero njengoba hamba abanye abekho awe ukuthi nathi sofika ku Club World Cup. Yayibona lonto le and yonke into uRivero ashiye nayo Sithibo ifakile inyuku eteamini. Ebhaya. Ukuqualifya ukuyasamwe inyuku engenile la ibhaya uthya. You understand and ne culture yakhe yokuspana hand to hand nomakhanya mfethu lokho amthumelela intwana ezincane. Intwana zakhona zifike zenze izinto ezibukwayo lapha. Sithibo today ngidlale ngamakhokhomelon ay7. Today ay7 ngokulandelela inyeke elincane manje imoto encane udansi. Abamasi khona ezinye eziyi2 excel ukuthi sidlala uthi manje mara nyathemba ukuthi uncikazi uzoqhubeka la beka uRivero agcine khona yayibona uthi so sibhlunga uthi but ke siyathemba ukuthi umuntu ozotake over because uncikazi interim umuntu ozotake over angayikhohlwa iculture yethu yamabhakaniya ukuthi kahle thina sidlala ngani uRivero ubuyisa into ezibhaya Sithibo thina mangabheka from kodukuduku aboliremi yabona besidlala ngawo vela amaphokomana bekabuyise leyo culture leyo back mfethu uRivero yabona so thina simnanda uthi abantu abalungisa ama-passport thina silungisa ama-visa uthi kuningi thina mina Sithibo yazi ngakubonisa nawe passport ngiyisebenzisile igcwele itembu ukuthi angiphethanga namhlanje ngihambile mfethu ngiloku ngigijimisana nePirate ngemaBotswana ngigijimisana nePirate ngeManai yazini bengisadlala la ku CAF manje ngizospanisa ivisa ntwana ngizoya manje ngizospanisa ibhakaniya mfethu mina ngigeza inhliziyo mina inhliziyo iyagezeka ngebhakani mina ngimnyama Sithibo mina ngimnyama nyathika mfethu 32 ngithika 32 le hayi le ngibukele emva kwendlu Sithibo le ngibuza iscore iscore ngisibuza batshele bacave Sithibo ningaboza stadium ngedabi kuphela niyasinyathela nisibangise nama interview ubaboni niyasinyathela nisibangise nama interview and Sithibo mfethu ithi ngukutshela ama fans wethu sure yes sure akusama fans wa
timbani bani Yeah. ama-fans wama-supporters wonke ungathi wena mawuwinile bese uthi no abadliwe banga-interview Ngiyakuthola, yabona le nto leyo ukuthi abantu Yeah. balokhu beze emagemini ethi bangabelong to our games besiyivumela mara ngathi iyamosha ngoba manje ekugcineni sebatshela abantu yabona abantu njengoba bala amabhakane yabonke Sure, bafuna man. ukuzobeka ngepirate bese kufike enye ithi nina nikhulumani no Kanjani? it's wrong Sithibo mara soyilungisa next season ukhuluma ivarche yena singene egemini ngishaye 1 minute ingaba Sharp, fethu ukuthi babe mnandi Sharp, yabona sharp. namhlanje guys khathi angithi ubonile ngigayela abayana eDurban bese bakulwisa bese bangilwisa amajita wana easy bengisulile ntwana bengisulile into bebayilwela bengisulile ikwali yabayeke yabo mina into engizokutshela yona uThami Sure. ukuthi yabona intwana zami ngiyazithemba uThami Sharp, sure. and inumber 2 Sure. ngisehlile kuya ngeke ngikutshela ukuthi wenzani zolungu ukutshela into ewana uThami ukuthi will remain humble will take one game at a time Yeah. sizobona ukuthi sogcina kupha uThami Ngiyathola. but number 2 definitely wethu simnandi Ayinjalo. akekho umuntu Secure. ozosiphazamisa siyabuyela kukhefu futhi uThami Sure, sure. sayozama vs Sure, sure. yeah man of the match yama uThami umbokazi akekho TLB. umuntu uTLB uThami yayizwa le nto TLB. leyo so ngimnandi uThami umbokazi ungidlalela ibhola elimnandi Sithibo ngiyabonga che nginawa uThami thank you che